आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ केंद्र की मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नहाइरी खोंगजल यांगना सौखलकलिब मालेमदा अखोइगी नहारुल सिंगना अचौब फिदा अमा लौनब होटनगदबनी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन नहाइरी मखेलदगी हौखिबे चिलिनाउसिंग मतम अमदा अमुक पुल्लखिने हाइबदु हौजिक पुनब हौरक्लिबसिनी केंद्र के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन नहाइरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मखादा एकेडमिक क्रेडिट बैंक अमा थमनगनी आइन मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार नहाइरी अखोइना अखोइगी हक खक्तमक तानबगी महुत्ता इसागी थौदांग निंगथीना पांगथोकनब होटनब मतम ओइरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहाइरी संविधान के लेमजनिंगाई ओइरब सक्तमबो हेना मपांगन कनखत हननब भारत न होटनरी केंद्र के मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नहाइरी युमथंगनरिब लैबाक म्यांमारदा तंगदु लैतादब फिवम लैबदगी ngमखै राज्य ओरिब मणिपुरदसु खुदोंचादब कया मायोकनरी नुमित हुमनिगी खोंगचेत्ता डॉक्टर जयशंकर नंगसी नुंगथिल इम्फाल हेक थुंगलबगा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा मणिपुर यूनिवर्सिटी न सिंधुना इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मतंग पांगथोकपा यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम अमद सरुक यारदुना डॉक्टर जयशंकर नहाई खोंगजल यांगना सौखलकलिब मालेम के अहोंगबसिदा नहारुल सिंग चावरब थौदांग लै नहारुल सिंगना मखोइगी अकोइबदा थोकलिब थौदोक वाथोकसिंग कुपना नैनादुना वाथोकसिंग अदुगी वारोइसिन पुरकनब होटनबदा अगंब थौदांग सिंग लौनब होटनगदबनी महाकना हाई हौजिक्ति मालेम असिदा अदुकी मतिक अमगा अमगा हिदानबगे चांग वांखलकली मरम अदुना अखोइगी नहारोल सिंगना मालेम के थाकता सांगदमनब याव ngamnanaba मखोइ मखोइना ngamजब लंबीदा कन्न होटनबगे तंगाई फदब लै हाइथोइ सिंथोरब मतिक चारब भारत मसा कोटी अहुम हेना मालेम के टोंगान टोंगान बलाइबाक सिंगद लै थबक तौरी हादुना डॉक्टर जयशंकर न हाई अखोइना थबक फंगनबगी वाखलोंद महि तंबगी मुहूर्ता इसा चानब सिनफमदा माइ पाकना थबक तौब ngamnaba इसागी हाइथोइ सिंथोइबसिंग हेंगत हनब होटनगदबनी We need to see the world today as a competitive playing field. Every day we are competing. We are competing obviously against our competitors, our adversaries. We are competing even with our friends and partners. We are competing individually. We are competing together. And we are trying in that competition to get the maximum benefit that we would like for our own country, which would make our country more developed, more secure, more progressive. And therefore, what is most important today is to continuously deepen our engagement with the world. मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी मखेलदगी हौखिबे चिलिनाउसिंग मतम अमदा अमुक पुल्लखिने हाइबदु हौजिक पुनब हौरक्लिबसिनी संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा ओइना सेनापति जिला की मखेल हेरिटेज साइट ngasi मखेल हेरिटेज फेस्टिवल हौदोकपगी थोरमदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री नहाई ईश्वरना अखोइ सेमत ओइना सेमलकपनी अखोइ चिल इनाउनी अदुना हौख्रब मतमदा सोइनखिबा लानखिबा पुमनमक काउथोक्तुना अमत ओइना हिंगमिनसे हाइबगी मतंगदा महाकना अहानब ओइना इंग्लिश अनीदा मिखलदा माइ पाक्तुना विधानसभा मिखल याव मतमदा प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन अमा पुखटकी रिजोल्यूशन अदु सभानसु पास तौकी मतम अदुदगी हौना अखोइ मसलगी मरक्ता कमदोंनो पुनबगी अचेतप मरी अमा सागतप ngamgdagi हाइना मतम चुप्पदा खंदुना लाखी अखोइ अमत्त ओइबा सबमानबा मणिपुर ट्राइबल नत्रगा मैतै नत्रगा जनरल नत्रगा अदुदना डेवलप अदान डेवलप खेतब लेतब अदुगा हुजी असद मेमल ओइरे हुजी अनदर स्टेट इमा इंडिजिनस गेम्स की दमदा स्पेशली मुंगना मदी एमएमए गुंबा मिक्स मार्शल आर्ट गुंबा सानबे अब 7.5 crore की सेंक्शन तौरगा लेरबने कारोंगी हाना गेनरगा लेरम स्टेडियम सी सीबीआई दिगे कोय या लौरे मसी लोशन लगे हाइदना अदुगा हुजी अखोइगी सेनापति की ओलंपिक एसोसिएशन ना साधरिबा ग्राउंड मदुगी स्टेडियम दोनुगा सेंकलनी ओब्लोंग दा हुजी ग्राउंड अहुम नि हुजी अखोइना संगा गरकान हुजी गैलरी कन सेमी अदुना खुमल लपाकी हेक मतंगदा ख्वाइदगी चावबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कोइ सेनापति न ओइदुर
Senapati Jilla gi Katomi Village da ngasi pangthokpa Shanghai Fest Olympic Games amasung Senapati District Olympic Association Manipur gi Golden Jubilee Thorumda saruk yaraduna Mukhyamantri Nongthomam Biren hai Singi lamda paikali bachakut thorang sing ubada miyamna harawu phongdoknarakpasi sarkar asigi hona zaman sak khangbibani haina lau Senapati Jilla gi oina Jilla thak ki Fish Festival ngasinini chanba numita Purul Multipurpose Hall da pangtok pathoramda akang ahi kayana wangang ki festival singarang dagi hokibani festival adu da stall kuntaruk hangdok tunanga kilogram lising ama hena puthokki thormodu da fisheries department ki makok thongba official kaya sarukya ki tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini National Credit Framework pu miyam da khangnana bagi nomugi oiba workshop ama IIT Guwahati da ngasi pangtokre thormadu Kendra ki Shiksha Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Hogdoki thormadu da Dr. Ranjan Nahai New Education Policy 2020 gi makha da General Education Higher Education amasung Vocational Education amadi Still Education da mahiroi singna panglakpa credit sing pulap punchinduna Academic Credit Bank ama thamgani masina mahiroi aduna tamningba bishoy amada makha tana mahi tamba yahalagani mahak hai The need of this workshop was felt for finalization of National Credit Framework as the wide range of stakeholders are concerned with these matters. According to National Education Policy 2020, skill training needs to be a compulsory and essential part of mainstream education. Hence, a national credit framework is required to enable integration of academic. Thormadu da awang nongpok Raja Singhdagi punna delegate chaniromna saruk yaki. Laibak yatai mafam singalona na Constitution Day gi thorom ngasi Manipur da su mafam kaya da pangtok naki. Rajagi Law and Legislative Affairs Department sinduna Imphal gi JN Dance Academy da Rajagi thak da pangtok pu mafum ngai thorom da saruk yaraduna Law and Legislative Affairs Mantri Thonawjom Basant Kumar na hai malem gi oina khwaidi gi chawba Ganatantra Satpa Laibak asigi daita khangba nagarik ama oina aikhoina gi hak khaktamak tanbagi mahutta aikhoina lawgudaba thodang singi maramda su khanthaba matam oire aikhoina gi thawning thina pangthoklaba matamda hena mapangan kanba madi shakti lerba lebak ama oiba ngamgudori bani mahakna hai malemgi oina miyamna khwaidigi pamnarbu lusingba ma oireba Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada lepa leitana lam kayara sakholakleba Bharatpu atopa lebak kayana ikai khumnabagi chang noma gi hengalakli maramaduna tokhai taningbagi wakhalon sing thadoknaduna leiminariba kanglup khudimakna amatu oina punchinduna hena sakhutpa rajya ama oina na bohana minarsi hainasu mantri na appeal tawki. Let us work hard for unity. Akoi punjannaba, akoi unite tawnaba, not divide, not go in different direction as a state and as a country, as a people. Akoi se Manipur do se hinginari se akoi more than 34 different communities never. Minimum 34 never. Recognize tawda. Aduna high community akoi me amse punna hinginaba, because today is not a time for division, for divisive action. It's a time for unity. It's a time for uniting and working hard together to progress as a state and as a nation. Thorong saruk am oina mantri nulusingduna Bharat Sangvidhan ki preamble wasak lobi thormam pangthoki thormodu da Law Commissioner Nungshitombi Athokpam Manipur ki Advocate General Lenin Singh Hijam Prosecution Director A Nilasandra Singh amasung ain gilam da khang hairba miyoy kayana saruk yaki BJP Scheduled Tribe Morcha Manipur Pradesh na sinduranga se awang sekmai Kaujang Laima Community Hall da National Constitution Day gi thoram pangthoki Thormadu da saruk yaraduna Social Welfare Mantri Haikam Dingon hai Bharat Sangvidhan bu sambiramba Dr. B.R. Ambedkar bu ningsing bagalonana National Constitution Day gi thorum asida mahaki mafam da ikai khumna bu utli mahakna hai aikhoina isabu hantana khanjabagi mahutta isa na ngamjaba thodang sing pangduna laibak asigidam angamba thodang loromna bu hanasi Rajasda leiminariba kanglup khuringmaki marakta nungsi chanabagi mari hena chachin hanaba hona minasi hainasu mantrina appeal tawki ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯊꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯎꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯜ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀॉन्स्टिट्यूशन डेगी थौरम पांगथोकी थौरमदुदा जिला असिगी एडिशनल डीसी एच बॉबी शर्मा लुसिंगदुना संविधान की मतंगदा वासक लौबगी थौरम अमसु पांगथोकी खुराइदा लैबा सिरी सिरी गौर गोविंद गर्ल्स कॉलेज दसु ngasi कॉन्स्टिट्यूशन डेगी थौरम पांगथोकी थौरमदुदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर के जाबो शकी याउना कॉलेज असिगी ओजा सिंग अमदी महिरोई सिंग सरुक याकी कांगपोकपी जिला की सरकार अमसुंग ऑटोनोमस ऑफिस सिंग महिलोइसंग सिंग अमसुंग पुलिस स्टेशन सिंग दसु ngasi नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की थौरम पांगथोकनाकी महिरोई सिंगदा विज्ञान खुदसा हैबा मदी येक खोटपगी ज्ञान हेंगत हनबगी पांडम ngasi इम्फाल की पांगैदा लैबा राजकुमारी सनातोम्बी देवी विद्यालयदा साइंस आर्ट्स अमसुंग क्राफ्ट की एग्जिबिशन अमा पांगथोखरे मेलादो हौदोकपगी थौरमदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह हाई आंगांग सिंहबु मखोई मखोइना अपाम्ब माइकैदा चटनबा ngamnabagidamag piklingedagi मखोइगी अपाम्बदु करिनो हाइबदु निंगथिना खंगदोकनबो होटनबु तंगाई फदे आंगांग सिंहदा मखोइना तमलिबा लाइरिक सिंह खक्ता नतना मदुगी मथक्ता अतै को करिकुलर एक्टिविटी सिंहसु निंगथिना ताकपि तंबिगदबनी Innovative Technology for Sustainable Ecosystem and Well-being haiba thimda pangthokiba Science Exhibition aduda mahiroisina puthokpa tongan tonganba stall homputara hena utki Handloom Handicraft amadi art ki polum kayasu utki Sarkar dagi khetipuron phanglabasu hojik phawba hongdoktuna lairiba none jila gi longmai bazar amasung akoibada lairiba mafum kaya ngasi structure sing takthokpagi thabak chathakre none jila gi district administration district police amasung NSIDCL na punna sathakiba lambi takthokpagi thoromaduda longmai bazar board amasung mafum adugi CSO lusingba singna mateng pangki lambi takthokpagi matangda none gi SDO na aikhogi paumida hai ain kaina lambi mapanda sajileba structure khudingmak makha tana takthokpagi thabak chathakigani Laikin Thabi Community Hall Manaktagi Thasi Kunmarida Non Manipuri Manba Nupagasi Haksangama Pangle Sangmai Police Station ki Cherola Madahai Haksang adu masak khangdok nabagi Rims ki Mokta Thamli Thasi Kunipan Phabugi Manungda Kanaguma Amatana masak takledrabade Ain gi matung inna Aroy mathong mangam pangtokragani Akasbani Imphal gi pau kangunu puthokpa khanaba thauram Manipur da lau ubagi hongliba saktam hayeng ayuki pung 3 minute ne phuda Kangla amadi Sangai channel animakta sandokani thoramasi YouTube channel AIR Imphal su taba phangani Pradhan Mantri Narendra Modi ki puningi wa man ki baat ki Mariputra manga subat tangkak hayeng ayuk pung 18 da kasbani ki thongda sandokani Pradhan Mantri na wangang bek loy baga madugi Manipuri wahan tok sandoktuna tahangani numidang pung 9 da su amuk hana sandokani Thorom sing asi LRS Jorsanpur nasu relate tawduna sandokani mathang numitana paumai mar paite kabui thado mau amasung tangkhul londa sandoktuna tahangani Akasbani Imphal gi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na hairi Sangbidan gi lemjaningai oiraba saktambo hena mapangan kan anaba Bharat na honari New Delhi dinga se pangtokpa Constitution Day gi thoram da wangang laduna Pradhanmantri na hai miyam gi damak khanduna siamba na wu thausil thorang kayana lebak asigi lairaba singmadi nupi singpyum hena fagat anbangam le miyam da wail thoda gi kanaba thuna madi matam sana phanghan bangam naba thorang kayasu paikhat le संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है
Imphal mapal kangjung na sathariba Manipur Polo International 2022 gi ngase sanaki ban match ta India team A na Indian Navy bu panjin taruk ani de maithiwa pikre atop match madana Indian team B Manipur na USA team bu panjin mapan manga de maithiwa pikre aroi beda maru pau amu anna Kendrick Mapan Thorum Mantri Dr. S. Joy Shankar na hairi khongjan yang na saukalak leba malayam dai khogi na harol singna achobu phida ma longna bo hona gadabani Mukhyamantri Nongthomam Biren na hairi makheldagi haukibe silinaw sing matama madamuk pullakini haibadu haujik punba haurakliba shini Kendra ke Shiksha Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan na hairi New Education Policy 2020 ki makhada Academic Credit Bank ama thamlagani Ain Mantri Thaunawjam Basanta Kumar na hairi aikhoina aikhoigi hak khaktamuk tanbagi mahutta isagi thaudang ningthina pangthokna bo hanaba matum oire amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Sangvidhan gi lemjaningai oirba saktam moihana pangan kan anaba Bharat na honari Paulo Jere